Оваа блокада е поставена на булеварот Видео Смилевски Батово Тетово во близина на селото Порој. Иако беше отворен само пред 3 месеци, денес е во оваа состојба. Булеварди Видео Смилевски Батово на Тетово улешува на Прдорин ветëm para 3 muajve. Në këtë bulevard asfalti është dëmtuar, ndërsa njëkohësisht kanë filluar që të vendosen edhe pengesa rrugore nga persona akoma të panjohur. Од општина Тетово велат дека блокадата на патот ќе биде отстранета, додека примопредавањето на истиот се уште не е извршен и дека асфалтот ќе биде поправен. Për çështjen e pengesave që është vendosur tek ajo pjesë e rrugës, sigurisht që nuk është vendosur nga ana e komunës dhe do të merren masa për largimin e asaj pengese aty. Po ashtu edhe për çështjen e rrugëve, pjesët ku janë ka pasur disa dëmtime për shkak të rrezhjeve të shiut do të rregullohen, por ende nuk është bërë ende pranim dorëzimi i rrugëve. Shumë shpejt do të bëhet dhe ajo sigurisht që edhe rruga do të jetë e rregulluar. Од полициската станица Тетово велат дека досега немало поплаки за поставување блокади на патот во ова подрачје, додека повеќето граѓани го избегнуваат патот Дренове Джепчиште поради големиот број блокади што се поставени во овој дел од градот.